mora uvažavati određene vrednosti i istine i mora počivati na pravednosti. Ovo je citat, ako se nisam prevario kada sam ga našao, gospodina Tomislava Žigmanova, sa kojim apsolutno mogu da se složim da zaista demokratija mora da uvažava određene vrednosti istine i da mora da počiva na pravednosti. A šta nam kaže drevni rimski pravnik Ulpijan? Nam poručuje: Justitia est constans et perpetua voluntas ius sum quique tribuendi. Pravda je stalna i postojana volja da svakome damo ono što mu pripada, kao što je i pravo veština dobrog i pravičnog. Upravo je to ono što je posao države i ono što je posao grada kao elementa države. Mora se reći tu da zato sam spomenuo govor gospođe Vojnić, jer je ona rekla da sve što smo činili, da sve što smo predložili, sve što ćemo doneti, nema nikakve veze sa pravom, da je protivpravno i da je isključivo politički motivisan. Ja moram zato u tu svrhu da citiram najpre Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, gde je gospođa svesno ili iz neznanja, ali pravni princip je da neznanje prava ne opravdava, izostavila onaj deo na koji smo se mi pozvali u svojoj inicijativi, a to je stav 1 člana 11, na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde tradicionalno žive pripadnici nacionalnih manjina, njihov jezik i pismo može biti u ravnopravnoj službenoj upotrebi. To što je u okviru ovog člana ovaj stav na prvom mestu govori da je to osnovni princip, da ta mogućnost postoji, a tek nakon toga u stavu 2 se govori ovo o čemu je gospođa rekla, da jedinica lokalne samouprave će obavezno svojim statutom uvesti u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko procenat pripadnika te manjine u ukupnom broju stanovnika njenoj teritoriji dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popisa. Dakle, obaveza postoji kada je 15%, a može se uvesti i postoji pravo gradske skupštine da menja statut i da uvodi pismo neke tradicionalne nacionalne manjine. Takođe u ovom zakonu je definisano da na teritorijama gde već su u trenutku donošenja ovog zakona u upotrebi određene jezici nacionalnih manjina, bez obzira na bilo kakve procente, oni to i ostaju u upotrebi. Takođe je sada važno u tom nekom smislu kada govorimo o nacionalnim manjinama reći definiciju iz Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, koji je donet 2002. godine, zadnji put menjan 2018. U njemu je nacionalna manjina u smislu ovog zakona definisana kao svaka grupa državljana Republike Srbije koja je po brojnosti dovoljno reprezentativna i koja pripada nekoj grupi stanovništva koja je u dugotrajnoj i čvrstoj vezi sa teritorijom i posjeduje obeležja kao što su jezik, kultura, nacionalna ili etnička pripadnost, poreklo, veroispovest, a to su sve elementi po kojima se razlikuje od većine stanovništva i čiji pripadnici se odlikuju brigom da zajedno održavaju svoj zajednički identitet, uključujući kulturu, tradiciju, jezik i religiju. Dakle, ovim zakonom je na samom njegovom početku definisano šta to jeste nacionalna manjina. I to su sve uslovi koje Bunjevci odavno ispunjuju. Kada je ovaj zakon donet 2002. godine, tada je formiran Bunjevački nacionalni savet, taj uslove svakako ispunjava i hrvatska manjina, gde je potpuno odvojene i nezavisne manjine na teritoriji grada Subotice. Čuli smo sada iz izlaganja gospođe Suzane Kujundžić-Ostojić, predsjednice Bunjevačkog nacionalnog saveta, kakva je bila ta briga koju pominje zakon sa strane Bunjevaca ovih zadnjih 20 godina, i svedoci smo upravo suprotno ovome što je govorila gospođa Vojnić, da je jako dugo bilo kakva sistemska podrška, bilo kakva podrška sa nivoa države izostajala i da su se oni za to borili sami. Dakle, ne može biti govora o nikakvoj političkoj instalaciji, već o grupi ljudi koji su želeli da ostvare određena prava i da se za to bore, da to ostvare. Dalje, kada govorimo, a gospodine Žigmanov, ne morate da negudujete predsedavajućem, zato što ovo je krovno moje izlaganje i trajeće onoliko koliko je potrebno da se kaže sve što je važno u obrazlaganju ove inicijative gradonačelnika. Što se tiče pitanja jezika, isto gospođa Vojnić pomenula da je 3/4 Bunjevaca se izjašnjavaju kao Hrvati.
2013. godine Republički zavod za statistiku je izdao rezultate popisa iz 2011. godine. U knjizi broj 4, koja se naziva Veroispovest, maternji jezik i nacionalna pripadnost, podaci po opštinama i gradovima, imamo određene zanimljive podatke. Najpre na početku ove knjige ljudi iz Zavoda za statistiku izlažu šta je to maternji jezik. Pa kažu da je maternji jezik u svim popisima od 1953. godine bio onaj jezik koji je neko lice naučilo da govori još u najranijem detinjstvu, odnosno jezik koji lice smatra svojim maternjim ako se u domaćinstvu govori više jezika. Znači, jezik koji lice smatra svojim maternjim. Tu se definiše da je klasifikacija maternjeg jezika se razlikovala od popisa do popisa i uglavnom je pratila promene u klasifikaciji nacionalne pripadnosti. Tako, na primjer, u popisu 2002. godine uvedeni su modaliteti maternjeg jezika bosanski, cincarski i kineski, a 2011. bunjevački, jermenski i crnogorski. Dakle, ovo pitanje bunjevačkog jezika je za Republički zavod za statistiku i za državu Srbiju, kada je popisivala svoje stanovništvo pre 10 godina, rešeno i Bunjevci su imali pravo i mogućnost, odnosno svi građani su imali mogućnost da se izjasne da govore bunjevački jezik. Tako smo imali rezultate iz 2011. popisa u kojem se da govori bunjevački jezik u Subotici izjasnilo 6.313 govornika, dok je da govori hrvatski jezik u Subotici izjašnjeno 5.758 govornika. Ovo su zvanični podaci koji svako može pronaći na internetu i proveriti. Dakle, da je već 2011. godine, pre 10 godina, postojalo jedan značajan procenat stanovništva u Subotici koji se izjašnjio da govori bunjevački, koji je pritom, a to govorim samo kao jedan kuriozitet, u smislu te priče da neko pokušava ovde da nekog diskriminiše i da neku veliku većinu bunjevaca koji sebe smatruju Hrvatima onemogući u nekim pravima, znači govornika bunjevačkog je bilo zvanično više od govornika hrvatskog. Rezultat popisa takođe iz 2011. broji 13.553 bunjevca u Subotici i 14.151 Hrvata, što govori o tome da su ove zajednice u tom broju govornika dosta izjednačene. Dalje, ono što je rekla gospođa Kujundžić-Ostojić, da je proces standardizacije jezika završen, to zaista jeste istina, pred organima Republike Srbije. Znači, osim ovog da je bio priznat još 2011. da kao mogućnost izjašnjenja, imamo da je 2018. zvanični službeni glasnik Republike Srbije, odnosno prosvetni glasnik kao zvanično glasilo države Srbije, 17. decembra u broju 18, 2018. donelo pravilnik i izmenilo pravilnik o planu nastave za učenje za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i tu je propisano da bunjevački jezik, da je bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture se od sada naziva bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture. Dakle, država Srbija i Ministarstvo prosvete, koje, složit ćemo se, je vrlo pažljivo i stručno kada su ovakve stvari u pitanju, je prihvatilo taj 20-godišnji naučni utemeljeni rad bunjevačkih predstavnika i naučnih institucija, da je bunjevački jezik, to je prihvaćeno i to je od 2018. nešto što zvanično i sa ove naučne strane možemo reći Srbija prihvata i uvodi u svoj obrazovni sistem. I onda dolazimo do činjenice da imamo medije na bunjevačkom jeziku, da imamo manifestacije na bunjevačkom jeziku, da imamo žive govornike bunjevačkog jezika, što je osvedočeno u etnološkim i lingvističkim istraživanjima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Matice Srpske. Sve to imamo, a nemamo zvanični jezik u upotrebi u gradu Subotici, iako imamo skoro 7.000 govornika. I onda dolazi do komunikacije između Bunjevačkog nacionalnog saveta i vlasti grada Subotice. Nama je predočeno jasno da je standardizacija završena, sve ove činjenice su nam predočene i gradonačelnik je odlučio da preda Skupštini grada predlog za promenu statuta grada Subotice. Pošto on nigde nikad nije u celosti pročitan, ja ću ga ovde sada pročitati da bi bilo sve jasno koji su bili motivi, da li je nekakva lojalnost bila ikakav zvaničan motiv, da li su neke stare zasluge ili ne znam šta.
ili je to prosto pitanje ostvarivanja prava ljudi koji od 2011. u velikom broju se izjašnjavaju da govore određeni jezik. Polazeći od istorijskih činjenica koje svedoče o životu i doprinosu bunjevaca našem gradu tokom više od 3 veka, uvažavajući savremeni trenutak u kojem postoji živa i organizovana bunjevačka nacionalna manjina na teritoriji Republike Srbije, a koja čini značajan deo stanovništva grada Subotice, konstatujući da je bunjevačka nacionalna manjina tokom proteklih 20 godina uspešno i na naučnoj osnovi standardizovala svoj jezik, koji je kao takav priznat u Republici Srbiji, podnosimo Skupštini grada Subotice predlog da se bunjevački jezik uvede kao službeni na celoj teritoriji grada Subotice i da se u skladu sa tim statut grada izmeni na odgovarajući način. Imajući u vidu ukupan istorijski značaj i doprinos bunjevaca subotičkom društvu, upravo toj dičnoj staroj dami, beloj ili biloj Subotici, o tim našim precima, dakle upravo imajući u vidu istorijski značaj i doprinos bunjevaca subotičkom i Subotici, smatramo da je primereno i celishodno da se iskoristi mogućnost koju pruža stav 1 člana 11 Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i da se bunjevački jezik uvede u službenu upotrebu na celoj teritoriji grada Subotice, a da se statut izmeni u skladu sa takvom odlukom. Zašto na celoj teritoriji grada? Zato što ja mislim i smatra i gradonačelnik i svi koji su radili na ovome, da je jedna tako ozbiljno organizovana zajednica koja ima zrele institucije, koja je ozbiljno napredovala u svakom pogledu od kad je osnovala svoj nacionalni savet, jedna nacionalna zajednica koja je toliko dugo ukorenjena u ovom prostoru i što je rekla i gospođa Kujundžić-Ostojić da najveći broj bunjevaca upravo i živi na teritoriji grada Subotice, da za takvu jednu zajednicu se vodimo fragmentarnim rešenjima, uvodimo jezik na teritoriji određenih mesnih zajednica ili sela gde se ispunjava taj uslov obaveznog uvođenja od 15%, zaista nije nešto što je dostojno te zajednice, nije nešto što je ni praktično. Mnogo je celishodnije, bolje i pravičnije, upravo vodeći se tom pravednošću o kojoj priča gospodin Žigmanov, da to učinimo za celu teritoriju grada i da onda, zaokruživši taj korpus prava bunjevaca, da konačno imaju jednaka prava kao i svi ostali koji su dobili da koriste svoj jezik kao službeni, da se obraćaju organima službeno ovde u Subotici, iako po popisu imaju čak i manje govornika nego bunjevački jezik što ima, da to pravo prosto dobiju i bunjevci i da se svi okrenemo dalje razvoju kako tih nacionalnih zajednica, tako i naše gradske zajednice u celini. I sada smo došli do toga da je to dočekano sa takvim negodovanjem, sa ovakvom ostrašćenošću, sa toliko emocija, bez ikakve potrebe, jer zaista, evo, svaki argument pravni o kojem je govorila gospođa Vojnić sam ovde objasnio da to prosto tako ne stoji i nema zaista potrebe da oko ovoga dižimo tenzije, nego da uvažimo jedni druge, da prihvatimo sve što će biti posledica ove odluke i da zajedno dalje gradimo našu zajednicu subotičku, da se ne bi i naši preci, a i naši potomci nas sramili. Hvala vam.